ولی بینران هلبته اون دزان عراق و ترکیه به گمان دو هفسین هفدونه و سنور و هفسیتی جه همو سنور دکه سر به گمان هرما کردستانی سر دورین سنوریان هرما کردستانی که واتا گلک برجواندیان آنین هف بشنه لی اوکوی خاله جوهریه ام بحث بکن کو میوانه که مجه مجارا افریقفنه ابتبت افریقفنه دواره اولکاریه دا سربازی دا امنی دا bu parasına da verin sınırı ko begman nizi hezar gundin herema Kurdistan'ı büyüse de mehatna çülkerin hatta naji ravş tas'ide ve kritike ve tunda. Bres Vedat Koçal akademisyen ye beşa zanisten siyasi mamustaya beşa zanisten siyasi le zanka Dicle li Diyarbakır'a gelme. Bres Vedat damata baş be. Ez buharım Diyarbakır'a gelek ki germe. Şoy germe yani ravş gelek germe. او rekefna hatiye kirin bi taybeti jî duwarê emnî û ewlekariye de gelo. Ve xizmeta kîjan alî bike zêdetir ya Türkiye yan ya Iraqê Türkiye ve rawşa sınûran berevkî vebet. Teşekkür ediyorum. Şahsınızda Kürdistan Süpas ya havatkem ya hıngoya Kürdistan 24 و خلکی کرد بله دیاربکر روزکی گلکی گرمه و کوگوتی لو ماجی ج دیاربکری سلاف و ریزین نداشتین وجبو هوا درباره و بابته سوا کسکی شارزال سیاستی باس ل سی بنگهاندکم کو دخوازن بحث بکم یکم اوین کو ناف دولتینه یعنی جین حریمین دما تو بحث ناف دولتی دکه دما دبینی احتمالات ترامپ جوال بجارتنی مزمه جاره که دن خلک ملتچی این پوپیولیست جدایک دبن جارک دن وهاتی دیتن لروسیه لإیرانه لترکیه جی هنجارج لترکیه جی اف بای جهانی پیوده که راستان یه پاپیولیستان دخوازه ویه که استفاده سود جیب که تو دخوازی دولت چوا باشه دخوازه وها سود جیب بگره دما بحث هرماتی جیده که ترکیه وکست ستاتویا سایکس پیکو هر وها ریکتنا لوزانه هر وها سنوری خواه و هر وها وان بابتین هنه دما دخوازه بپاريزه دناف برا سوریه و عراق ده دزاني ركتنين وان هنه هن دزانن كشيا كرد لهر سي دولتين دن جخيني عراقي كو هن دزانن ست سالن دخوازن كارك بكن كردان بخن نوان دولتان لي جارة كدن افجيا بتايبتي بشتي بهارة عربي دما بحثي كيشين بنجهين جي دكن 2008 دزانن كو كيشي مورجي تشيبو سياستك جدي هاتا روجاوي هون دزانن 2013 هنكي نهيني بو تركيا بوي كاريگريا كل دبا بايكي ملتشي هات بروي خوستكو لقال بكاكي دقال هوليري وهروها بغداي كاركي بكاو فيكي سود جببين اللي افريكا فتنانها دخوازه جهوليري ولقال بغداي سود ور بقرا بله كواتا تزاني جيك دما رکفتن تنکرن رکفتن سیاسی تنکرن د چارچوبه پاراسنا برجواندین هف بش دایه کواتا گلو اف رکفتن ابتایبتی امنی حالبتا رکفتن دی گلک بیابان داد نکرن لی رکفتن امنی و سربازی کنا بین ترکیه و عراق هات کرن تو چات سنگینی و خدمتا بن جیاراوشه بکه و خدمتا هر دو آدیان بکه Üç temel madde göze çarpıyor. سه ماده دکوین برچاوین مدام تماشای وی ریکتنی بکن دنوا ریکتنی کمین عراق دگل حکومت بغداد لگل ترکیه مکانیزم که سربازی بیاوا کرن وک بابت دامزراوی و بابت یکمین یا دومین جی لترکیه نها دماکودنا و حریم کردستان لکمپا باشی
بکێ وەکە بنگەکە سەربازی چێ بکە دوو یا سێمجی وەکە بابەتێکە سمبۆلیک ئەم تەماشا بکەن ئەڤێن کو 15 ساڵ بچووکترن یان ژی زێدەترن ji 5 ساڵی بکارن بێنە ناوە تورکیە بێ ڤیزا ئەف حکومن ئەم دبێژن یا سێم سمبۆلیکە ji ber ku li hemû dunyayê evên 15 sal biçûktirin yan jî li pênciyê mezintirin dikarin bê nüfusa xwe jî kar bikin bijîn biçin ciyekî lewra ev e yanî babetekî sembolîke yekem û duwem maddeyên nevarêkeftinî gelekî giringin eva digel hikûmeta Iraqê digel serbazên Iraqê li hevhatinek çê bibe hûn dizanin ku kampên PKK'yê li Bakurê Iraqê weke herekateke ev tê dîtin û her wiha ev peyam helgirtiye ez wek xwe wiha heldisengînim ev e peywendiya wê bi siyaseta navxweya Tirkiye jî ve heye AK Partî piştî helbijartinan û nûnereke ku krîzên mezin hene evên ku liberaran diparêzin evên ku rexneyê dikin û her wiha evên ku bîrokratin ew jî rexneyê dikin û her wiha evên milletçî ne evên ku nizîkî dewletê jî hind hene ew partî AK Partî di nava van du grupan da belav bûye lewra siyaseteke bîrokrasîya AK Partiye ku vê rêkeftinê bike dixwaze grupek nameyekê bide grupên din de ji ber ku di naveroka şerî de evên ku bîrokrasiya wan destê wan diçe wê sûd bigirin ev ya kem ya duwem di Tirkiyeyê piştî helbijartinan û encamên ku çêbûn evên ku populîstin rolê wan gelek bûn di helbijartinê de bi taybetî li hemberî Sûriyan û her wiha Kurdan jî lê herekatên di nava Sûriyê de weke çiqê zeytûnê sinûrdar bû bi taybetî jî helbijartinên sîwekî Martef yek diyar kir herekatên serbazî ji bo AK Partî di parlamentoyê de hiç sûda wê nedît û her wiha xesare jî dît û her wiha ji bo ku siyaseteke karîgertir çê bike xwest ku li hemberî Qendîlê herekateke çê bike û renga rêkeftin ji wê yekê çê bike sê grup hene Hewlêr, Bexda û Tirkiye îdarên we ez wiha dibêjim ku evên ku gelek wê zerîr bibînin bi renga Herêma Kurdistanê. Yaşar Güler ew wezîrê bergiriya Tirkiye du gotibû êdî hemû tişt bi şer çareser nabin pêwîst e êdî rêwrebazên diyalogê bêne avêtin û dibêje jî operasyonên me li Herêma Kurdistanê û Iraqê wê îsal bi dawî werin. Kewata Tirkiye jî hewl dide siyaseteke nerim digel hemû welatan peyrav bikeyên derdor. Ev digel Sûriye peyrav kir, digel Misrê û nizanim kîrê heta dawiyê. Lê taşan giring gel û bi nimune li Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî siyaseteke bi vî awayî be. Dînate pêwîst e çawa teamilê bike. Bibure êdîfûna te berdam dikeve êdî ew xwe jî pirsgirêkeke. Herê yekê pirsyara min geş bite. Sesinizi alamıyorum. Dengê we durust nagihemen. Evet lütfen. Lütfen. Belê fermû. Me got wezîrê bergiriya Tirkiye gotibû du ku êdî hemû tişt bi şer çareser nabin. Pêwîst e alternatîvê şer bixeyne meriyetê de awî ji bi diyalog pirsgirêkan çareser bike. Kewata Tirkiye hewl jî dide bu nimune digel Sûriyê peywendiya nasayê bike heta dawiyê. Kewata gel û taşan giringe li ser esasê pirsê navxwe jî êdî ev gave bêne avêtin. Yani hinekî rewbête tehdiye kirin weke piştî helbijartan de behs kirî helwîstê AK Partiyê bu nimune. Evet.
Türkiye بله Rojava'ya uyguladığı ترکیه askeri اوا کو harekatlar حرکات سربازی beklediği روش اوا د siyasal جبجه tepkiyi, دکه orada Amerika'nın اف چاورویا یا سعی که هبو جه انجام ور بگره گلک بدست خو نخست وکه من پیشتر گوته پشتی حل بجارتنین گشتین ترکیه اف تابلو تمام نشانده اوین کو گنجن حرکات سربازی گل کاریگری لوان ناکه یان جی سنوردار دم کاریگری لوان دکه لورا قندیل لروجاوای رامانکی جواسه و گرنگ هم جالیه ترکیه دولت هم جی جالیه جواکی چونکه پیدا نخیر بلکو پککه لوی داره هیک و وکه رخصتنا که تروری دبینن لوی داره یعنی پککه دکه و هم بریوان لورا اف حرکت عسکری اف اپراسیونی لگل بغداد یانجی هوليري رنگ سوداویانجی چاوره بوناوی پتر بیش بو انقره جی بغداد و هوليري اوه کو لروش آوای جواک پشتوانیای نکری رنگ لوی داره پشتوانیای بکه چونکه پیاده خسته بو ناوا جسم پککه حل بجارتنین ترکیه جیویک نیشان ده او خواستن دخوازن جبو 2028 بیجن معاف کرو جبو حل بجارتنان اپراسیون حسکری لدجی قندیل لدجی پککه بکار بینن و بخناوا میجویا ترکیه کو تاریخ ترکیه ده افیکنه ولی کاک بداد گله سپاس تو همو بیا آف گله گرم دیار بکره ببورم گله دماتا جبر کو شرط و مرچ ولی گله سپاس بو میوانم برس وداد کوچال او ماموستای زانینگاه دیجلیه یا زانستن سیاسی گله سپاس